April ni thum ni lai ni ania bazar clear tu te chibai ule voin chu Israel lam chau I han thlur bing tiang mizo thi sen kai me che pakhatin Gaza nun na chan ve tlat maya Israel in Iran poye khoi hian helai bial in do na mela tidang lam don nge don lo ti te po hi ngai to ngai tak ani ome Israel in Gaza be na hian van doi thak takin mizo thi sen kai me che pakhat chu thotan nia Israel in Gaza buma thak awanga nun na chan zinga atel hemi chia hi Australia mi Paul Francom le anupui mizo no rin moi te fanu lalzomi Francom ania kumsomli le pathum mi ni in Gaza eitun nei lo te hena eitur pe atran puin na an tho lain Israel thona ten bom an thak chuan ron fu ta ani zomi Francom hi Gaza atran puin na thok tu Paul pakhat World Central Kitchen WCKA senior manager ni in Gaza marlam na thok ania Australia ram prime minister chuan an mi le sa Francom chu mi te tan puin na tho lai thi ani ti in Israel sipai te film khur lo ra aturani ati Mizorama chung te zingami pilal than moi laltei chuan zomi Francom chu khovel huwa patan puin na thok tu pola tel an chuan em ani thu asaya Mizoram maron zin hunun ber tum chuan khovel mun sang tan pui ngai te tan puin na tho chu anuam ti berani thu asaina saleni atia athina wang hian kan ril ru an na hlea chuti rual chuan ma hian athi dan tura du thlang ta se tuna thi dan hi a hun top man dan tura adu dan takani kan ringani ati zomi Francon hian athi malok hian an chung ko WhatsApp grupa bulletproof kor halai thalak posin checkpoint an pelvele helmet a khum don thule azam thu a pos anti laltei chuan zomi hian a hna tanga pension hnuwa Mizorama in ben bela zema boka omatum thu a sai thin ni in na soya Mizoram nuamati a angai na hle ni atibok zomi Francom hian WCK hnuaya hna thokin Bangkok le US a te po alawom to thina WCK a thoma hian Commonwealth Bank ka kumriat zet na alo thok to boka Melbourne khopuya Swinburne University of Technology atanga psychological science graduate ani ABC Middle East correspondent Louis tuna human rights campaigner nita Sophie McNeil chuan zomi Francom chu ala omti hrang chungin tanpui ngai te tanpui turin Gaza akala nuhuai sen hero dik takani atia Australian journalist le lekhabuziak tu Martin Flanagan chuan zomi Francom chu mihlim thei midang te tanpui du na thin lunga khat ani ti in na tha World Vision ho tu hlui Tim Costello chuan poisoi lo te tanpuya tilim tura mun la omakal ngam mihuai sen Francom te angin nunnan chan ta chu poyati thule awi thu asai ve bok thotan zan khan Israel sipai te chon missile mangin Syria khopui Damascus chu ansaya heta hian Syria rama Iran palai office Iran consulate chu missile hian ati chia mi pasari an thia heng zinga hian Iran commander poimo tak pakhat le atha chang dol tu po antela Iran chon he thil thlenga wang hian Israel hi na takin an chang le dona phuban lange don ti an soi ngal Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC te chuan thu chu siam ngalin Israel missile ka chuin Damascus a Iran consulate ka chiat thule he thil thlenga hian IRGC noya Quds Force senior commander Brigadier General Mohammed Reza Zahedi le a Deputy General Muhammad Hadi Hasriya himi te antel ti ansoi Israel hian hunrei to takatang khan Syria rama Iran sipai mun om hi angai mo in anral thuam da na te po alo chut chia sak to thina ma se Iran palai office le a compound rim po voi khatma ala bom lova thotan nia missile manga bom hi avoi khatna ni consul office embassy main building bulom hi thotan ni tlai dar nga keini tan zanda sari le chan vevel khan Israel missile hian a denga thalak mu the a chuan in chele thir koi te alanga abula chuan bansang taka Iran flag ala in zarani missile manga beni lai hian he building a hian IRGC sipai engemaw zat an oma anzat che soi chian ani lova thizat ero IRGC te chuan mi pasari an ni ti an puanga UK a mun nei Syrian Observatory for Human Rights chuan mi som pakhatan thia anjinga pariathi Iran mi ni in Syria mi pahni le Lebanon mi pakhatan tel ni in an soya anwai hian Quds Force sipai vek an ni antibok
Syria rama Iran ambassador Hossein Akbari chu heti lai hian embassy a oma he thil thlenga hian hliam atur ve lo hlawa Iran in an chan le na tur hi ana khopang atia Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian chuan Israel chuan international dana bo chiati soin na taka dem thu a sai ve boka Iran Foreign Ministry thu puang tu Nasser Kanani chuan a hran pa thu chua siamin hetianga dan bo chetu laka hremna lek dan tur hian ngai tu dona Iran chuan phubala turin dikna nei ni ati UN Iran palai chuan Israel hian UN charter le international law abo chia ramkhat palai chen na inza saktura thuthlung po abo chia ni atia hetianga Israel chen na hian helai bial boruak tha ati chia UN Security Council chu Israel adem na thu puang ngai turin na phut ba ka Iran chuan Israel laka nataka phubala ka tum thu le chu adik na chanvo ani thu a soi bokani Syria ram point Israel thilti dan hi demin he missile wanga chena thlenga hian poisoi lote an thi ani antia Syria Foreign Minister Faisal Mekdad chuan Damascus sa Iranian consulate building beina poisoi lo enge moza thi na hi kandem takzetani ati Syria President Bashar al-Assad thurwal pui Russia point Israel thilti dan chu demin anram Foreign Ministry chuan Syria a Iranian consular mission beina hi na takin kandemani ati bok Lebanon rama Iran pui helpol lian le hlawom tak Hezbollah group chuan he thil thlenga wang hian Israel chuan kuda tuar ve nge yang ti in wangna thu an chak chuak ve ngala he sual na hi hremna le phubalak na om lovina top mai lawang anti ve boka Muslim ram zong in he thil thleng hi an dem thu an au chua pui bok heti la hian USA chuan Israel an dem na thu an chak chuak du lova US State Department thu puang tu Matthew Miller chuan helai biala boina zwal zel tura thil thleng zong chu an ngai ven hlevek ti chi asoya Israel sipai thu puang tu point ramdang media in an soi chungchanga comment kan nei ngai lo atibok New York Times chuan Israel official mi pali an minga tarlan lo te chuan missile manga Damascus beina hi Israel ti nge ni thuan soi ni in an report ani Israel chuan Gaza le Lebanon ram ria tanga Israel beitu helpol te chu Iran in sum le pai ba ka ral thuam mangina pui thrian ti hria in Iran official te hi a beita ni a ngai ania chuti lai chuan hetianga Israel in Iran official te beita mai hian helai biala in dona atizwal ka yang ti a hlawom hle thungani Washington DC Center for Strategic International Studies sa thok John Alterman chuan Israel chuan hetianga malak mai hi an boina then faidan olsam bera an ngai ni inalang atia Israel hian Iran an beitel lo chuan an chevela boina chu are mai don lo ti hi an ngai dan ani a hetiang hian ma an lata ni inalang atia heti la hian Council of Foreign Relations Washington analyst Stephen Cook chuan indona na sazo ka chokang ti a hlau om ni in na soi thunga IRGC hian Iraq le Syria rama an pui helpol te chu na sazo kin an thuam thar nge yanga Hezbollah te po na sazo ka Israel beiturin an ti ngei dona America sipaiten indona na sazo ka omlo nana ma an lang na po in omzia anei lo le nge yang ati ve thung Israel sipai thu puang tu Daniel Hagari chuan tho tan ni khan Israel chimlama an long sipaite omna chu drone manga be ania hi Iran sipaite malak na nge ani ti an chian thu asoya nimin jing po khan Syria ram atangin Israel ram lam hoin engemoka chuania le thlen mai na puak ta hlau zo kani ati International Crisis Group Iran Project Changtupol Director Ali Vayes chuan Israel thilti hian indona na sazo ka thlen a hlau om rualin chu Israel tan ngai poimo waka tu lo thei ve tho atia Israel tan hi chuan engti kongjong po in malak angam oma achan chu Iran hian helai biela indona hian atak taka tela du lova alo tel du ni point Israel tan dim doina tel mi lova Syria rama Iran sipaite mun poimo bom mia kha a thei thung donani ati media then khatan report dan chuan IRGC ho tu te hian an commander Mohammed Reza Zahedi hovin Damascus sa hian Palestinian Islamic Jihad roi tu ten meeting an nei meka meeting an nei na consulate building chu Israel hian missile mangina saita a Iran chuan Israel hian an consulate beinan hian F-35 in do thlona an mang ni in an soi Jerusalem Post chuan Zahedi hian Lebanon a silai le amu ba ka ral thuam thatak taka thon lut thin ni in an ziaka Iran in consulate building tian soi po hi Israel sipai thu puang tu
Rear Admiral Daniel Hagari chuan consulate anga lan tirin Quds Force te hian sipai hmun puyatan an hmang reng ani ati ni in an ziak bawk bazari lo thlira wangin kan lawm e